Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure Nyerudende bakiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 9 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turebe situation iri mu bice bitandukanye Sange ndetse Murenge Kiriba Uvira mama 23 zikomeje kugenda imanuka. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko Fardc nayo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe gukumira mama 23. Ni mu nyemerero tuje ku mirongo y'imbere y'urugamba tubifashijwemo n'umunyamakuru wacu uri mu karere ukurikiranira cyane biri kugenda biba ndetse ugaragaza uko ibintu bihagaze. Turaza kandi kureba ukuboko kw'abazarendo ndetse turebe ukuboko kw'abacancuro muri imirwano ikomeje kugenda iba ndetse ikabera mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kandi no kureba ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa bijyanye n'urujya n'uruza rw'abarwanyi benshi rukomeje kugenda rwiyongera mu misozi ndetse no mu bibaya bitandukanye. Kugeza ubu rero benshi mu baturage bakomeje kugenda bahunga. Bwana Safari waramutse neza? Mwaramutse. Bwana Safari umpaye ubutumwa muri rukere rurambwira uti mama 23 za birometero 30 ikomeje kugenda ibigabanya gake gake. Kugeza ubu byifashe gute Bwana Safari? Kugeza amaginga ya mama 23 ikomeje gukora amateka ndetse abahanga bari kuvuga yuko mama 23 yaba yateye ubwoba cyane ingabo z'Uburundi zakomeje kugenda azihunga ubutuvugana azagiye zambuka ubuziriwe zagiye zijya mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu bikomeye cyane mu gihe M23 yakoze raporo zikomeye cyane mu buryo bwo kugaragaza yuko M23 umujyi wa Uvira muri gasopo yari yatanze ko igomba kuwufata mu minsi itarenze 10. Byaba ari byo bigiye kuba kandi biri kugaragarira buri wese. Ibyo Bwana Safari wabivuga ushingiye kuki? Impamvu nshingiraho nuko uduce twose dusa nkaho twegereye Uvira turasa nkaho turi mu maboko ya M23. Ni mu gihe ingabo z'Uburundi zisa nkaho zatangiye gucika intege zivuga ati ibyaba ari ukuba turi kurwanira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi bintu bikazadusanga iwacu i Bujumbura. Bivuze ko n'Uburundi nabwo nkuko uwo twavuganye kare yatubwiye ko Uburundi bugomba kurwana inkungurundura kuko mu gihe bwarangara bwakisanga buturanye n'uwo bamaze igihe kinini bahanganye. Niko bimeze ni mu gihe n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego bamwe urabona bari batanze raporo ndumva ntabikubwiyeho, ariko hari igisirikare cyari cyaje gutanga umusaza cyaturutse ikishasa yego cyari kiri bari bakimenyeye Bujumbura kugeza amaginga ntabwo cyari cyabasha kuba cyambuka ngo kize mu gihugu mu duce turimo imirwano. Ni igiki cyatumye batambuka? Mu bigaragara impamvu batari kwambuka ni uburyo bwo kugira ngo barebe aho bigana. Yego. Ni mu gihe nyine bikomeje kugenda bigorana cyane ku buryo bamwe bafite n'urwikango, ingabo z'Uburundi zagize urwikango rukomeye ruvuga ati ko n'ubundi turi mu gihugu kitari icyacu. Abasirikare bamwe baje gutanga imisaada ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari iwacu, ndetse bikaba bigaragara yuko bafite ubwoba n'urwikango yuko hari n'igihe bashiduka, harimo n'abaturutse inyuma ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Ubu batangiye gufata utwangushye, bamwe muri ho plateau batangiye kugenda bavamo Burundi. Ariko nubwo hari abari kuvamo bampaye makuru ambira utari izindi bataliyani nazo zikomeje kugenda ziza gutanga ramfort zo bita abaza ndetse n'abagenda, urabihuza gute Safari? Aya maramfort ari
kugenda acangwa ari kugenda aca i Bujumbura, ntabwo ari ukuvuga ngo araza ahita ajya i Kinshasa. Ni mu gihe ingabo ihuriro rya Fardc ryo riri kohereza ingabo, ariko ingabo n'ubundi ziri koherezwa n'izirya ziri mu duce tugiye dutandukanye. Kugeza amaginga ya ingabo imisaga myinshi iri Bujumbura mu mujyi, abandi nyine bagiye bariza Cibitoki ku maxe y'ingabo z'i Burundi. Ingabo z'u Burundi nizo basaga nkaho zikiri muri ibi bice bya plateau. Yego, batangiye kubitewe nuko bagenda bakubitwa inshuro, batangiye kugenda nyine nabo ubwabo bafata utwangushe nyuma yaho batwiciye tata yabo za Ruvunge irimo abasirikare benshi b'Abarundi. yego. Kugeza ubu ariko biravugwa ndetse bikanemezwa ko Burundi bwabugiye no kwifashisha indege muri iyi mirwano. Byo bihagaze gute kugeza ubu? Kugeza ubu hari igihe byaba ari amakuru y'ibihuha, kuko ubu tuvugana ikibazo cyavutse muri leta y'amajoro. Giturutse kuki? Giturutse ku kutumvikana ibiri kugenda bikorwa n'ingabo byatumye generale niyo mugabo. Yego, uwo mugenerale prime niyo ngabo byatumye azi igitaraganya, ndetse abagenerali bamwe na bamwe bakomeza bavuga ngo turatanga imisaada mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaba tugiye kujya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukirahuriraho amakara, byaba ari ikibazo. Bamwe ntibabyumva, abandi ntibabyumva, hacitsemo ibice kabiri. Ubwo urumva ko batajya umugambi wo kuba bakoresha izo ndege. Gusa amakuru ari kugenda avugwa n'impunzi zigiye zitandukanye, yaba ku ruhande rw'Abarundi nabo bagiye bahunga, ndetse uzi yuko kari agace ariho muri uyu mujyi wa Sanje usa nkaho ari agace k'ubushabizi cyane. yego. Abahari bavuga yuko n'ubundi mu bigaragara abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bisubirira iwabo, ahubwo bari gutega ambushi ku mipaka, haba ku mupaka ubahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no ku mupaka ubahuza n'u Rwanda. Barabikora ku giti cyabo cyane ibyo bari gutegekwa. Ibyo biri gukorwa mu buryo bwo kuba bamwe nyine, urumva niyo ngabo byashoboka ko ari we urimo kugenda ategura ibyo bintu, mu gihe hari abagenerale bari bashyigikiye ko imirwano yakomeza kwenyegezwa. Ariko maginga yabari kuvuga yuko ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice byose birimo imirwano, zakwambuka zigasya mu gihugu cyabo zikajya kwitegura urugamba, basa nkaho bakomeje kwikanga. Mu bindi rero Bwana Safari, hano wampaye amafoto agaragaza abaturage benshi bari kurira mu bwato, mbwira ngo ni muri Tanganyika bari kugenda bahunga. Ubundi aba baturage Uvira itarageramo imirwano, ni leta iri kubasaba guhunga? Ni ibyo babonesha amaso yabo biri gutuma bahunga? Guhunga kwabo ni igihe kibyishe inyuma? Nakugaruraho inyuma gatoya, uribuka mu gihe bafata umujyi wa Goma. Yego, abageze za Kibumba, abafite ubwenge babashije kuba bafata utwangushe bakagenda hakiri kare. Bivuze ko abo baturage n'ubundi bari gushingira kuri ibi bagatangira gutegura guhunga. Niko bimeze, kubera yuko nakubwiye yuko aho inyeshyamba za M23 zigeze. Yego, kudafata umujyi wa Uvira byaba ari ubwenge bwabo, kuko bigaragara ko bamaze kuwegera cyane. Niko bimeze rwose. Kudafata umujyi wa Uvira byaba ari nko kubyirengagiza, kuko maginga ya isaha ku isaha wakumva umujyi wa Uvira uri mu biganza bya M23. Yego, ubwo rero abahanga ndetse n'abagwizatunga bari muri uriya mujyi wa Uvira, urimo abagwizatunga bakomeye cyane. Yego, bakomeje gufata utwangushe bakiyambukira bajya bagana i Bujumbura, kuko niko gace bagomba guhungiramo. Yego,
ubwo rero nuko bimeze, ubwoba nyine ni bwose, guhunga bifite ishingiro bitewe nuko uno mujyi bitewe n'abasirikare n'ubucucike barimo, barasa nk'aho ariho birunze abasirikare b'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barasa nk'aho ariho bakabye bavuga ati uno mujyi bazawudamo, nyuma y'uko abandi babuze aho abatanga imisanzu babuze aho birunda bitewe n'uko uno mujyi urimo akajagari k'abasirikare b'ihuriro rya Fardc ndetse n'aba FDLR ndetse n'abawazarendo. Yego, uburyo umutwe waturutse Kinshasa wabuze aho wakwerekeza bitewe n'uko n'ubwinshi ndetse n'ubucucike bw'aba basirikare biteguye kurwana n'izi nyeshyamba za M23. Ababashije kwitegereza neza n'ingabo ziri guturuka Tanzania zije mu gutanga umusada cyangwa wenda nta kandi kazi kazizanye, dore ko na Tanzania navuga ko muri iyi minsi hari ibibazo bimwe na bimwe byari biyugarije. Zije gutanga umusada kuko ziraza zihita zikomereza ko zigana mu ntara ya Bujumbura, zijya hasi za Bujumbura, kuko inyinshi nyine bivuze ko ziri kuzanwa n'indege zikagera mu Burundi, Bujumbura zikabona gukomeza zigana ikavimvira. Yego rwose niko bimeze. Yego, usibye bamwe nyine bari kuzana na submarine baturuka mu kiyaga cya Tanganyika. Yego, bo bari kuzana amato nk'uko nagiye mbikubwira, nyine abasirikare bakomeje kongerwa. bivuze ko bo bari kuturuka Ibaraka. Yego, ni ibintu bikomeje guteza umutekano muke cyane, ndetse n'abaturage bakomeje kugenda babigwamo bitewe n'irasana rikomeye rikomeje kugenda ryiyongera. bivuze ko bwana Safari bamaze guhita nabo batangira akazi kabazanye, baraza nyine bagahita batanga imisada, kuko urabizi ko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kisubiranamo. Birasa nkaho izi ngabo za Tanzania zije gutanga umusada ku gihugu cy'u Burundi. Yego, kuko mu bigaragara yaba igisirikare cy'u Burundi ndetse na Fardc bakomeje kugenda bisubiranamo kumwe n'abawazarendo. yego, birasa nkaho nyine izi ngabo zishobora kuba zije gutanga umusada ku gisirikare cy'u Burundi cyugarijwe, kuko ubu tuvugana igitutu cyane kiri ku gihugu cy'u Burundi. Yego, mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nk'abaturage babona ibingi barabivugaho iki, mu gihe bamwe bari barabonye ibyasinyiwe Doha bavuga ko ari intambwe ikomeye igiye guterwa kugira ngo amahoro yongere agaruke. Abaturage barabivugaho iki bwana Safari? Abaturage bo nta kindi bari kubivugaho, bari guhunga kuko bari gufata utwangushye bitewe n'ikibazo gikomeye. Yego, gikomeje nyine kugaragara ku mirongo njyarugamba, abaturage bakomeje kugenda b'abasivile babipfiramo ari benshi. yego, naho kugeza ubu se ku birebana n'impinduka wenda aba ari agace Fardc yaba yayisubije, bihagaze gute, ndetse n'imikorere y'abazarendo kugeza ubu ngubu? magingo aya nta gace gusa, bisa nkaho bo babaye mu buryo bari gutegura taktiko mashyashya, kuko M23 magingo aya iri kugenzura sange mu bintu bigaragara, nubwo ubu tuvugana sange huzuye imirambo y'abaturage b'abasivile. Yego, iterwa n'iri rasana rikomeye. Urabona nk'uko nagiye mbikubwira mu mirasanire cyane cyane bari kurasana baturuka i Burundi. Urumva ntabwo byoroshye, mu buryo bugaragara yuko abaturage batagomba kubipfuramo ari benshi. yego, magingo aya zasange imirambo ni yose, ariko abatazi sange uvuyeyo n'amaguru, ukoresheje amaguru kugira ngo ugere za Uvira, yego, byagusaba nk'amasaha 2 yonyine. bivuze ko abari guhunga bari kugenda n'amaguru, cyangwa wenda hari ubundi buryo buri kubafasha kwideplasa? nta deplacement ihari, n'amaguru niyo bari gukoresha. Ukurikije uko ubibona, biri kugenda bigabanuka cyangwa biragenda byiyongera? Reka biri kwiyongera bitewe n'uko magingo aya nk'uko Fardc ndetse n'abarundi bakomeje kugenda bakoresha indege n'amadrone. Yego, nibyo biri gutera ubwoba cyane abaturage bakomeje kugira ubwoba buhambaye, ndetse bamwe
naho urugamba rutaragira batangiye gufata utwangushye. Wenda nta ko Lieutenant Mbuyi yari yatangaje ko abaturage bagomba kuba batuze, ubundi ubona biri guterwa n'iki ko Fardc iri gutanga ihurumure, ariko witwavugana kuri tero ukambwira ko ibintu byacitse byabaye ibindi. Fardc yaba irimo yigiza nkana, nubwo kereka nko mu bice bimwe bya Kamanyola. Yego, ibice bya Kamanyola byo birasa nkaho biri mu mutuzo bitewe nuko umuvugizi mu bya politike w'inyeshyamba za M23 yego, ubwo yahageraga byari kuwa gatandatu. agera hehe? Agera i Kamanyola. Yego, niwe watanze ihumure ndetse ahumuriza abaturage bigaragara yuko bo bakomeje kugenda basa nkaho ubwoba bushira mo gakeya, ariko mu bindi bice aho M23 yohereza abayobozi bayo bakuru kugira ngo bagende batanga ihumure ko bikomeje kugenda ubwoba ari bwose. Ariko mu za Kamanyola Lawrence Kanyuka yarahageze atanga ihumure ndetse anababwira ko bagomba gutekana. Nyuma yuko atanze ihumure bwana Safari, byagabanyije abahungaga bahise babihagarika? Mu bigaragara birasa nkaho ho muri ako gace bahungaga batongeye kugenda bahunga, kereka abaturuka mu bice bisa nkaho bitari byagera n'ihumure. Yego, mu yandi makuru Safari wambye uti igihugu cy'u Burundi mu birebana n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa kiri kugenda cyongera imbaraga mu ruhande rwa gisirikare, wambye uti mu Cibitoki hakomeje kuza amakamyo menshi azanye abasirikare. Ibyo bihagaze gute? Update nshya nize kuri ingingo, umbwira ko nyuma yuko barashe mu Cibitoki kuri u Burundi nabwo bwakajije ingamba ku mupaka wabo, ubwo ho bihagaze gute? Ni ingamba zikomeye cyane, ndetse ko hari amakuru ndi gutohoza kugira ngo umenye neza hari umuntu uri hakurya. Yego, i Burundi ntegereje kuba navugisha nyine nkumva ko gahunda zifashe. yego, birasa nkaho igihugu cy'u Burundi cyatangiye gushaka imisada impande n'impande ititaye ko bari kumwe n'igihugu cya Fardc, kuko nk'ubu ngubu urumva bakomeje kugenda bazana abasirikare. Urumva twikubitiro haje ingabo zaturutse muri Tanzania. yego, izi ngabo zaturutse Tanzania nakuye ko hajemo abasubmarine bazi by'amazi cyane bo, bivuze ko bagomba kugota ikiyaga cya Tanganyika. tayari ubu ngubu bari i Bujumbura niho bo basa nkaho bari izi ngabo z'abasubmarine zavuye TZ. Yego, noneho ingabo zirwanira ku butaka zo n'ubundi nyine ziri kugenda ziruhukira za Cibitoki, niho hari axe y'abasirikare benshi bagiye batandukanye izi ngabo z'u Burundi ziri kugenda zifashisha. yego, ubwo nuko nguko byifashe nyine, nta cyari cyagaragara gifatika wagenderaho wenda ku buryo wahita uvuga ngo bimeze gutya na gutya. yego, ariko maginga ya M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane. yego, iri ku muvuduko ukomeye cyane, ndabyumva bwana Safari. Kugeza ubu twirwaneho iri gutangaza ko hari indege yarashe y'igisirikare cy'u Burundi. Byo hari amakuru wabo bifiteho arenze ayo twabashije kubona? Mu bigaragara impuha ni nyinshi. Yego, nubwo hari gukora amapatru y'indege. yego, ariko bakomeje kugenda bataka impuha nyine. Bamwe hari ibinyamakuru urabizi mu kaduruvayi nk'aka ngaka ibihuha biraboneka nyine, bigenda biboneka ku bantu benshi. yego, kuko muri aka gace maginga ya uretse aba wazarembe bari barijanditse bajyaga gukora bisa nk'ubusahuzi. yego, ntago urugamba rwo rwari rwagera muri ya teritwari ya Fizi. yego, urugamba maginga ya ruri muri izo nce za Sange ahagana za Uvira, kandi nagiye nkwereka taktikoma y'ukuntu ibintu bimeze. uko haba kwazo biteje ikibazo gikomeye ku mutekano muri iki gice cy'igihugu. Burundi kuva muri 2023 bufite abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo n'ingabo zirenga 10,000 zongereho abarwanyi mu mutwe w'imbonerakure zikaba zibafasha
kurwana barwanya M23. Izi ngabo by'umwihariko ziri kugira uruhare rukomeye mu mirwano ikomeye maze icyumweru kubera mu bice bitandukanye z'intara Kivu y'Amajyepfo. Kuva iyi ntambara yatangira kuwa mbere w'iki cyumweru, abayobozi ba AFC bakunze kwikoma cyane ingabo z'u Burundi bazishinja gukoresha imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bituwe cyane cyane n'abaturage, ku buryo hari abatakaje ubuzima, abandi benshi barakomereka bikomeye, ndetse ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage birasenyuka. Kuwa kane kwigenekerezo rya kane Kigarama 2025 abantu 23 nibo bari bimaze kumenyekana ko bamaze kugwa muri ibitero byatangiye kuwa mbere. AFC mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu ku itariki ya gatandatu yavuze ko nta gahunda iyo ari yose ifite yo kugira uduce yigarure cyangwa se ifite yarekura. Ati intego iyo ari yo yose ku gihugu cy'u Burundi nubwo icyo gihugu gikomeje guhungabanya umutekano w'akarere no kugira uruhare rutaziguye mu makimbirane amahoro mu burasirazuba bwa Kongo azagerwaho. Yavuze ko ibitero bituruka hanze y'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bica igikuba mu baturage bikagirira nabi abaturage ndetse bigatuma babarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo. AFC yongeye kumenyesha Burundi ko igihe kigeze cyo gucyura ingabo zabwo. Ati AFC irongera gusaba ko ingabo z'u Burundi zikurwa bwangu kandi nta mananiza mu karere ka Grand Kivu no mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyerereyemo mu gukomeza kuhaba kwazo biteje ibyago bikomeye kandi bikaba rero abiteza umutekano muke. Uriya mutwe kandi wasabye abaturage gutuza bagakomeza ibikorwa byabo nta bwoba kuko babijeje kubacungira umutekano ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo batekane. Byose rero nibikomeje kugenda mu gihe bitangazwa ndetse bikanemezwa ko Frdc nayo ikomeje kugenda yohereza abandi basirikare benshi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Byose rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hari rero andi makuru avuga ku rupfu rwa General Adoro ku makimbirane ya Wazalendo yageze ku rundi rwego mu gisagara cya Uvira nk'uko rero biri kugenda bigaragara kandi bivugwa. Amakuru dufite aravuga ku rupfu rwa Andolo bizaturutse ku makimbirane. Amakuru ari guturuka mu gisagara cya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko General Adolo umwe mu bayobozi bakomeye muri Wazalendo yishwe arashwe mu ijoro ry'ejo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama 2025 nkuko byemezwa n'amasoko y'itangazamakuru. General Adolo yarashwe ku isaha 8:45 z'ijoro mu gihe bivugwa ko haba hari gukurikiranwa no gusubiranamo hagati y'amatsinda y'Abazalendo nyuma yo gutakaza uduce twinshi mu kiyaya cya Rusizi mu ntambara ikomeye ikomeje kugenda iba. Amakuru yakomeje avuga ko General Adoro yaguye hamwe n'umwe mu bashinzwe kumurinda aho ngo batewe grenade ndetse bagasanganirwa n'amasasu bivugwa ko byatutse mu barwanyi b'ihuriro barimo. Ivyo rero bikaba byarabereye mu gace ka Kavimvira kamwe mu duce dufatwa nk'udukomeye mu gisagara cya Uvira. Kugeza ubu nta rwego rwigenga ruravuga ku mpamvu nyakuri y'aya makimbirane cyangwa se uburyo babakurikirane, ariko ibyabaye birerekana umwuka mubi ukomeje gufatira intera hagati y'abarwanyi ba Wazalendo mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera ndetse bikongera imihangayiko mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakomeza dukurikirana iby'aya makuru tuze kubabwira ibindi turi buze kumenya kuri urupfu nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero imvururu zikomeje kugenda ziyongera mu Bazalendo aho rero bitangazwa ndetse bikanavugwa ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri ibi bice. Kugeza ubu rero imbunda nini yashinzwe ku ahitwa Mamparambo, ibisasu byayo bikaba biri guterwa muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero ni mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara ko byamaze guhindura urugamba ruri kurwanwa. Amakuru dufite aravuga ko mu gace kahitwa Mamparambo mu ntara y'Ibitoki mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ingabo z'iki gihugu zashyizeho imbunda nini ikomeje gukoreshwa mu gutera ibisasu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha ingabo za Fardc mu rugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo bahanganyemo n'umutwe wa AFC. Umwe mu baturage batuye ahitwa Mamparambo mu buhamya yahaye itangazamakuru yagize ati ubu ingabo z'u Burundi zimaze gushinga imbunda nini hano mu Mamparambo ziri gutera ibisasu binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mbunda rero nini ikomeje kurasa
mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo ahitwa Katogota, Ruvunge n'ahandi mu kibaya cya Rusizi, aho imirwano ikaze imaze iminsi ibera kuva ku wa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 2025. Abaturage bo mu duce twegereye umupaka bakomeje gutanga ubuhamya ko bikomeje kugenda bigaragara by'ibiturika bikomeje guturuka mu bice bitandukanye by'u Burundi, bigatera ingaruka zikomeye ku basivili ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biro bikaba bibaye nyuma y'uko ku wa gatanu AFC yatwitse indi mbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari yashinzwe mu gace ka Rugombo, igikorwa cyateje igihombo gikomeye. Yego, hano muri teritwari ya Mfizi ya Fizi nakubwiye ko ari mu majyepfo ya Uvira mushyiriye kuri map. Yego, ubwo nuko byifashe. Ibivugwa byo ni byinshi ndetse abenshi ntabwo bazi taktikoma ingabo z'u Burundi ziri gukora zo zirasa nkaho zamaze kubona ko ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa n'abacanshuro. Yego, bisa nkaho basa nkaho bagiye kubatenguha bitewe n'uko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa mu mirwano ari benshi. kugwa mu mirwano bari kugwamo wenda batezwe zambushi cyane ukurasana bisanzwe mu gihe bahanganye guerre proche. Ni ukurasana bisanzwe. Yego, kugeza ubu biri kuvugwa kandi biri no kugenda byemezwa Bwana Safari ko bisa naho urugamba ruri gusatira Uvira. Kuba urugamba ruri gusatira Uvira ni nk'igiki kidasanzwe ubona cyakozwe, kuko mu gihe Uvira yabisatiriwe n'imirwano ndatekereza ko birashyira ibyago bikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ni igiki kiri kugenda gikorwa gishya gitandukanye n'ibyari bimaze iminsi biboneka? Reka dusubiraho inyuma ho gatoya. Ndumva umuvugizi w'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 yego yari yatangaje ko mu minsi 10 gusa umujyi wa Uvira bawushaka waba uri mu biganza mu maginga ya ubwo ni iminsi 8 iciyeho. Yego, ubwo harabura iminsi nga 2 kugira ngo bihite bijya mu buryo. Nakubwiye ngo agace kasange kuhava n'amaguru ugendesha amaguru. Yego, wakoresha amasaha 2 yonyine. Yego, urumva nimba bagotagose aho hantu ubundi bisa nkaho n'ubundi bamwe iyo ugenekereje neza usanga bamwe baranagezemo uretse ko batari bigaragaza. Yego, hari abakomando bo badakoresha imbunda, bakoresha udushoka. uvuga ko barageze muri Uvira uretse ko bitari byatangazwa ko nyine Uvira bashaka kuba barayifashe. Yego, ugendeye wenda mu birwanire hari impinduka zishobora kuba bitewe ni wenda n'uburyo ndeba ihuriro rya Fardc rikomeje kugenda bisa nkaho ricika intege, ariko igisirikare cy'ingabo z'u Burundi yego kikaba kiri gushaka imisabi ikomeye cyane kugira ngo irebere hamwe uburyo yagira icyo itangaza gikomeye cyane kugira ngo irebe uburyo yakora ama-axe kugira ngo irebe ko yasubiza inyuma izi nyeshyamba za M23. Yego, mu yandi makuru Bwana Safari biri gutangazwa ko hari n'indi mirwano ikomeye ikomeje kubera ikibati aha ni muri teritwari ya Warikare. Kuba izi axe zose zikomeje kugenda ziberaho mu rugamba, turaza kwitega iki mu gihe muri Sud Kivu urugamba rukomeye rurakomeye, ni mu gihe kandi no muri Nord Kivu naho ari uko? Turitega iki kugeza ubu? Icyo kwitega nuko iri huriro rya Fardc rishaka gutesha umutwe M23 kuko na za Masisi hari uduce tumwe na tumwe biri kugenda bigabaho udutero bitewe nuko imbaraga nyinshi ziri kugenda zisa nk'izijya mu Kivu y'Amajyepfo. Yego, ni ibintu bisa nkaho byaba twakwitega nyine ko bishobora gutuma noneho ice ku mpande zombi haba muri Sud Kivu cyangwa Nord Kivu. yego, imirwano yakongera ikubura ndetse bikagorana cyane kuko imisada myinshi iri kugenda isa nkaho iri muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, mu yandi makuru uherutse kumbwira uti M23 ifite abasirikare benshi kuri training wingi Canzu ndetse n'Urumangabo. Amakuru mashya agezweho kuri ibi by'imyitozo yo nayahe Bwana Safari? Niko
bimeze ni nako kuri bitewe nuko maginga ya ibice byinshi bikomeje kugenda bisa nkaho izi nyeshyamba za M23 nubwo yagiye ifata ibice bimwe na bimwe, ariko hari uduce itigeze ifata ariho tugenda tuvamo abasirikare b'ihuriro rya Fardc. Yego. Bishobora guteza akaga gakomeye, nyine nayo mpamvu ubu tuvugana inyeshyamba za M23 training zikomeje kandi zikomeje kwiyongera bitewe nuko bakeneye abasirikare benshi. Bivugwa ko M23 mu minsi yashize abasirikare bari babaye bake bitewe nuko bagiye bafata ibice bitandukanye kuko nta misada yindi ngo bafite iva ku ruhande. Yego. Ibyo rero bikaba bigaragaza neza ko ubu buryo barimo, yego, bwo gutraininga ndetse no kugira n'uburyo bwo kugira ngo bagende bagura ibi bice bagiye bafata. Yego. Kuko nka za Warikare hari uduce tumwe na tumwe batigeze bafata tw'impande ya Warikare. Yego. Bisa nkaho n'ubundi biba bitaboroheye cyane gukontorora umutekano mu duce bagiye bafata bitewe n'ubuke bw'abasirikare. Yego. Ubwo niyo mpamvu bikomeje kugenda bigaragara ko izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda ziyongera ndetse zikomeje kugenda zishaka nyine umutsada biturutse mu buryo bwo kwifasha bo ubwabo. Yego. Nuko byestaye, ariko mu bigaragara hatagize igihinduka uno munsi mu masaha y'umugoroba cyangwa mu masaha y'urukerera. Yego. Byaza guhindura isura, twakomeza dukurikirane neza uko byifashe, kubera yuko uburyo ingabo z'u Burundi zafashe umwanzuro. Yego. Ndetse zikaba zakusanyije abasirikare, urumva zagiye zibona n'imisada, ariko hari bamwe bagiye bavuga ko hari n'abandi bagiye baturuka mu zindi nce. Yego. Tutari twamenya neza, urumva ko bamaze kwikusanya neza, barasa nkaho bo bavuye ku byihuriro rya Fardc bagiye gufata ingamba zikomeye kugira ngo barebe uburyo ki bakwikiza uno mwanzi ukomeje kugenda bakubita ababaza. Bwana Safari, hari andi makuru avuga ko M23 yabikomeje no kugenda yubaka ikoranabuhanga ryo kugenzura cyangwa se ry'ubugenzuzi bw'ikirere mu bice byo muri Sud Kivu. Byo amakuru bifiteho n'ayahe? Aho ngaho ko byarangije gukonfirma, ahubwo byari byatangiye no kuba byashaka kwinjirira n'ikoranabuhanga rya Bujumbura. Yego. Ibyo byo ni ibintu byarangije kwikonfirma. Bivuze ko bijyanye n'amakuru n'ubundi twari twatangaje anavuga yagaragazaga uburyo ki ku kibuga cy'indege cy'i Burundi nabo bakomeje kugenda bavugurura ibijyanye n'imicungire y'umutekano bitewe n'amakuru agaragaza uburyo ki coalition ya M23 ndetse na MRDP twirwana nabo bashobora guhungabanya Bujumbura. Niko byifashe rwose, ni nako binameze. Naho kuri tugenda tugana no ku musozi ku mupaka wakavimvira kubambukaho bihagaze gute kugira ngo Burundi bubashe gucekinga ko nta mwanzi ushobora kuba yari kwambuka agamije guhungabanya umutekano w'u Burundi? Uyu mutekano ho ni wose uruzuye. Yego. Mu bigaragara birasa nkaho bamaze gukonfirma nyine bafite uburyo bari gucekinga. Yego. Kuko nibo bari gukontorora gusa, birasa naho ho ku ruhande rw'ihuriro rya Fardc nta muntu uri gukora. Yego. Bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego cyane, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane aho dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone, dukomeze kubana no mu yandi makuru akomeye tugenda tubashyikiriza. Saravista.